Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hitang rigapan sigano pari bata bani panorang sugot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih tong-tong isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bok ibagas malas niura nami bani panorang sugoton. Puhoha nami alani panramotion apa pakkaholongimu. Ase bani panurang sogoton pe sel mamukah parguluhan nami sonagi horca nami siganu pari parlobe matongtong parsahap kon ham hanami ase hatana pinresmuin matongon na tetap gabi onjolan ban nami laho mandalani guluh nami siganu pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tongko namion. Amen. Papenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen na siyam marianan bani panorang sugot nerion nabo isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on rigapan sigano pari batang sadarion hari Selasa tanggal 3 bulan Mei tahun 2022 tersurat bani buku 2 Musa bindu 27 ayat 8 nama katahon senang seng bulih jaloon musisi ay papitung namar pangidah do sisi anjaha papeol parkarani parpito tagalupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sura-sura ni batang mamilih manotapkon rosi manjadihon bangsa Israel gabe bangsa na hinaholongan ni hurni ay maase marhitehon ni pamilihon ni nebata ay bangsa Israel gabe bangsa napitah itonga-tonga ni dunion sonay age ilobe-lobe ni nebata artini ay pitah lang maragu lang marsaor jana lang dalit ubani hasomalan na jupah itonga-tonga ni dunia on jana si Allahumani uhur ni nebata ase bangsa pilihan ni ay mahumani nagabe si usihan ibagas hapitoron sonay age ibagas hasitongan ambah ni ay use ase marhitehon ni pamilihon rosi na ijadihon nebata gabe bangsa hinaholongan ni hurni bangsa Israel pe lambin pataridah kon guluh ni bahasa marlegan do bangsa ay atap boy sobuton istimewa do bangsa ay kumbani bangsa-bangsa nalegan natottu laho maparayak haganupan ay iberene batado dalan hubani bangsa ay mamarhitehon ni namambere titah hubani bangsa Israel ase titah ni nebatama ay managabe aturan si Jolomon ni Sidea, si Horjahonon ni Sidea, si Dalan Konon ni Sidea, ase mambahen gabe pitah parguluhan ni Sidea, lang maragu atape lang saorbe parguluhan ni Sidea, pakon dunia on. Ase humbani bagi-bagi ni aturan na adong itong-atongan ni bangsa Israel bani panorang Ijia, terlebih maay namar hubungan bani parguluhan si hari-hari jana namar hahonaan pasal parhuman ibagas parguluhan ni bangsa Israel do tumang dong maididah nebata ahana si olmasa dopko sidas ko ni bangsa ay itanoh bagah-bagah jana lang dopko sidasu tanoh bagah-bagah tapi das kubani panorang parguluhan ta sondahan onte tetap do tene relevan hata ni nebata atape titah on ibagas parguluhan ta siganuk ari ase sangga ibagas laho pajongjong kon hapitoron na parlobe sahali sidingaton ni halak na porsaya ayma ase lang manjalo sisip artini ay songon na sinobut ni Paulus dopak Timotius bani podahni ay urat ni sagala hajahaton do uhur na holongan bani duit
Bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus sa sitong ni langadong dosa bani duit. Tetapi uhur na holongan bani duit rado hape ni tubuh ibagas uhur ni jolma laho papelhon uhum. Nah halaniay ma ase ipasingat dop-dop kumba ni zaman ni Musa ase porini PHP ni ibagas sada paruhuman lang buli halak na porsaya manjalo sisip ay marhitehon ni na manjalo sisip boydo HP ni papitung halak na marpangida artini ay porini pedo masitong porini pedo mabenar porini pedo mapitor boydo tene gabi mapitung halak ibahen sisip jana porini petongon nok tanayay dom mapitor jana dom masitong boydo humani parkara ay gabe peol halani sisip na totu maningon do HP ini bani haganupan halak na porsaya ibagas na laho pajongjong kon hasitongan ibagas na laho pajongjong kon hapitoron maningon do parlube sahali naibata naman rajai ibagas uhurta jana maningon do haperi na parlobe sahali balosan uhurta balosan hita hubani hatani naibata marimbang hubani haganupan namasa ibagas parguluhan taon halaniaha halani boydo ay ahana somal itong atong parguluhan ta mempengaruhi sikap ta mempengaruhi haputusan ta jana mempengaruhi pangabakta atape mempengaruhi sikap ta lahu membuat sada tindakan ibagas parguluhan taon halani ay maningon do HP ijolom hita atape ijolom haganup halak na porsaya ibagas haganupan parhara ibagas na lopa jongjongkon hapitoron maningon do HP ni ijolom hita politik na parlobe sahali maningon balosan do hita hubani ne bata marimbang namasa ibagas parguluhan ta sigano pari jana maningon do hita holongan hubani naibata marimbang hubani mammon anggodong mabalosan uhurta hubani nebata totu porini petongon adong godaan laho papelhon uhum ibagas paruhuman atap ibagas parguluhan ta sigano pari lang betar goda hita laho manjalo sisip ibagas na laho pajongjongkon hasitongan sonay age hapitoron ibagas guluton halani izin holongan uhurta hubani duit atape holongan uhurta hubani mammon nasa sitong ni naihorjahon hita ay mangay kon sitaronon do ay bani dirita sandiri totu lang marosuk kita mangay kon sitaronon batta pangarapan ta ay maase na madiar do ibagas gulong taon ay maase sa halinari maritegon ni rigapan sigano pari batta bani panorang sogoton seng buli jalo onta sisip halani sisip boy papitung halak na marpangida janah boy papeolhon parkara ni halak parpitor halaniay ase ulang mandop pa kon harugian halak parpitor maningon do HP ni totap hita humani pitor ibagas nalaho mandalan kon titah ni nebata ibagas parguluhan taon amen martonggo mahita terima kasih mabamu Bapa bani hatamu naman si hanami bani panurang sogoton asilotap hanami ibagas nalahu pajongjongkon hasitongan apa hapitoron na kumbamu ipadaw kanami uhur nami asi ulang holongan bani duit tapi asi holongan mahanami dopak ham nadomma pasirsir haguluhan sonay age haguluhan ban nami alanyay Bapa bani panurang sogoton ajari ham hanami tongtong ase tetap ijaga hanami identitas nami integritas nami sonay do humani age hapor sayon nami ase tetap hanami manggulu ibagas hapitoron na humbamuin ibagas Kristo Jesus Tuhan nami jaram rapakon tonggo nami amen jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata Bapa apa persoran ni tondoy na passing ma namak kasumani na siyam haganupan amen
Oras mabata gadupan, bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus, tetap mahita tene, menikmati liburanta, jana tetap mahita humani, balosan tubani nebata, marimbang, haganupan, namasa, na itangar kita, rosinaidah kita, namasa ibagas parguluhan taon, asi tetap jongjong hapitoron ni nebata, ibagas parguluhanta. Shalom!